Muraho neza. Ese mwaba muzi ko aya macano yamenyekanye ba nyirayo bakomoka mu karere ka Bibogobogo? Reka tuze tuyave imuzi tuyababwire, mumenye na ba nyirayo. Mugire ibihe byiza. Muraho neza nshuti bavandimwe bakunzi ba Bibogobogo TV, turabasuje mwese aho muherereye ku migabane itandukanye, hari abari muri Afurika no hanze yayo, ngo mugire ibihe byiza. Rero nk'uko twabibasezeranyije ko tuzagenda tubahereza content zitandukanye z'akarere ka Bibogobogo ndetse no mu tundi turere tw'umurenge. Uyu munsi twabazaniye top 10 y'amacano cyangwa se YouTube channels z'abagabo n'abasore bavuka mu karere ka Bibogobogo. Rero tudatinze tugiye guhera ku mwanya wa 10 tuzamuka tugana ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 twahashize umusore bita Mbonyi ufite channel ye yise Pianiste Mbonyi. Mbonyi rero akaba avuka mu muhana wo ku Mwumba. Mbonyi akaba asanzwe akora content ziwe zijyanye n'iyobokamana, aho ashiraho indirimbo zo kuramya no guhimbaza, aho ashiraho ibisirimba n'ibindi bijyanye n'iyobokamana. Urebye ntabwo ajya kure iyobokamana. Akaba afite abasubscribers basaga 2,400 arengaho. Iyo akaba ariyo twahaye umwanya wa 10. Nimero ya 9 twayihaye Bibogobogo TV. Bibogobogo TV ikaba isanzwe ikora content zitandukanye, iziyobokamana ndetse n'izindi sanzwe z'ubuzima busanzwe. Ikaba ari umusore bita Dodo. Dodo rero akaba avuka mu muhana wo ku Kabara, nawe akaba asanzwe akurikiranwa n'abasaga 2,500 cyangwa se akaba aribo subscribers afite agejeje, kandi tukaba tunabasaba ko mukomeza kudushigikira kugira ngo tuzajye turushaho kubagezaho amakuru ndetse na content zitandukanye. Umwanya wa 8 tukaba twawuhaye umusore bita Theophile Ndayishimiye, usanzwe afite channel yise Mugorore 1 TV. Rero Mugorore 1 TV ubusanzwe ikaba nayo icishaho gospel cyane, ibintu bijyanye n'iyobokamana, ijambo ry'Imana, indirimbo z'amakorali n'ibindi byose bijyanye n'iyobokamana. Urebye nawe ntabwo yagiye kure iyobokamana, ntabwo akora content zitandukanye z'ubuzima busanzwe, usibye iyobokamana, usibye content zivuga ku ijambo ry'Imana n'indirimbo z'ibihimbano by'umwuka. Umwanya wa 7 twawushizeho umusore bita Sage. Sage rero akaba nawe avuka ku Mugorore wa 2. Sage akaba yarise channel yiwe Sage TV1. Akaba asanzwe ashiraho nawe ibintu bijyanye n'iyobokamana nk'ibisirimba, ijambo ry'Imana, indirimbo, ndetse akaba afite abasubscribers basaga 5,200 arengaho. Sage rero akaba ariyo content akora ijyanye n'ibintu by'ijambo ry'Imana, ibintu byo mu rusengero, mu yandi magambo. Bivuze ko ntabwo atandukira ngo ajye hanze y'ikanisa. Ku mwanya wa 6 tukaba twawushizeho channel yitwa Ezra TV.
Ezra TV rero akaba nyirayo yitwa Ndakize Ezra, akaba avuka mu muhana wa Kabembwe. Ezra TV nk'ibisanzwe ukorera mu gace ka Nakivale, akaba ashiraho ibintu bijyanye n'iyobokamana, ijambo ry'Imana, ibitaramo by'indirimbo zihimbaza, ibisirimba ndetse n'ibindi byose bijyanye n'ijambo ry'Imana, bijyanye n'iyobokamana, nizo content ziwe asanzwe ashiraho kuri YouTube channel yiwe. Ezra TV akaba rero akurikirwa cyangwa se afite abasubscribers basaga 12,900. Umwanya wa gatanu tukaba twawushizeho umugabo bita Mutangana Blaze, akaba afite channel yiwe yise Mubeve Media, akaba asanzwe akora mu karere nawe ka Nakivale, akaba ashiraho ibintu byo mu rusengero, ngo turavuga ijambo ry'Imana, turavuga amakorari aririmba indirimbo z'ibihangano by'umwuka, tukavugamo imbyino zitandukanye zirimo ibisirimba. Bivuze yuko Mubeve akurikirwa n'ibihumbi 17,400. Akaba avuka mu muhana wa Gisombe muri Bibogobogo. Hanyuma umwanya wa gatatu twawushizemo, wa kane twawushizemo Mvuyekure John Official, nyiri bwite akaba yitwa Mvuyekure John Official, akaba avuka mu muhana Bijanda, akaba akurikirwa n'ibihumbi 24,200. Mvuyekure John Official akaba asanzwe nawe akora mu karere ka Nakivale, akaba ashiraho ibisirimba, akaba ashiraho ijambo ry'Imana, indirimbo z'amakorari, ndetse by'umwihariko we akaba asanzwe afiteho n'indirimbo ziwe yagiye ahimba, ndetse akazikorera amashusho, nazo wazisanga kuri channel yiwe Mvuyekure John Official. Uwo rero akaba ariwe twahaye umwanya wa kane. Umwanya wa gatatu twawuhaye channel yitwa Ishimwe Media, ikaba ikoraho umupapa witwa Fofo. Fofo rero akaba akorana n'umupianiste bita Rugorora. Fofo akaba avuka mu muhana wa Magaja. Rero Ishimwe Media nk'ibisanzwe ntaho itaniye n'izindi, kuko nayo isanzwe ishiraho ijambo ry'Imana, igashiraho indirimbo, igashiraho ibisirimba. Muri make ikaba isanzwe ishiraho content zo mu rusengero, kuko twagiye tuvuga n'izindi za mbere twabanjije. Fofo rero na channel ye yitwa Ishimwe Media ikorera mu mujyi wa Kampala, ikaba isanzwe ifite abasubscribers basaga 55,000. Nimero ya kabiri tukaba twayihaye Umuhanyi TV. Channel yitwa Umuhanyi TV ikaba ikorwa cyangwa se ikorwaho n'umupapa bita Ndatabaye Eric. Ndatabaye Eric akaba avuka mu muhana wa Kabembwe, akaba afite channel nziza ariyo Umuhanyi TV, ariyo twahaye umwanya wa kabiri kubw'impamvu z'uko iwukwiriye, kuko iri muri channel zabanjije
mbere y'izi zindi kandi iza gukura cyane, iramenyekana. Nibaza yuko iri mu macano y'abanyamurenge azwi cyane, ikaba ikurikiranwa ku kigero c'abasubscribers 66,000 n'ibihumbi 900 bisaga. Akaba asanzwe yibanda ku ijambo ry'Imana, ibisirimba. Urebye ntawataniye cyane n'izindi, kuko nawe akunze gushiraho ibintu bya gospel, ibintu by'ijambo ry'Imana, ibintu byo mu rusengero. Twayihaye ariko impamvu twamuhaye umwanya wa kabiri nuko ari mu bantu bagize influence nini ku yandi macano, kuko yatangiye kera ndetse chano yiwe iramenyekana, iranakura, meme n'icyitegererezo cya benshi mu gushinga amacano. Rero abakunzi Umuhanyi TV rwose mujya mukomeza mu ryoherwe n'ibyiza abagenera cyangwa abategurira umunsi ku wundi. Umwanya wa mbere twawuhaye channel yitwa BMC Africa TV, ikaba iyoborwa n'umupapa bita Gapangwa Bonfils Muhumure, akaba avuka muhana w'ibogobogo, akaba ari umwe mu bantu batangiye amacano ya mbere mu banyamurenge. BMC Africa TV yatangiye yitwa BMC Radiant TV, aza kuhindura izina, ikora mu mujyi wa Nairobi, ariko kubwizi saha akaba ari ku butaka bwa Kongo, ariho ari gukomereza imirimo yiwe. Yagize impact nini cyane, akaba ari mu batangije amacano ndetse hano i Nairobi, akaba ari umwe mu babanjirije abantu benshi gufungura amacano. Gapango rero akaba asanzwe we akora content zitandukanye n'iz'abandi twavuze haruguru, kuko iwe akunze kwibanda ku biganiro bya politiki, agakora ibiganiro bisanzwe by'ubuzima busanzwe, ariko n'ibyo kuvuganira cyangwa se byo twita advocacy, byo kuvuganira rubanda n'amateka no kuvuga ku mateka y'umurenge n'ibintu nk'ibyo bisa n'ibyo. Urebye content yiwe itandukanye n'iy'abandi babanjije, akaba ariyo mpamvu twamuhaye umwanya wa mbere ku bwa experience no kuba ari we watangije channel, ari mu batangije channel za mbere z'abanyamurenge. Rero niko bisanzwe tuzarusha kugenda tubategurira kugira ngo murusheho kugenda mumenya byinshi ku byamamare byo mu karere ka Bibogobogo, baba abaririmbyi, baba abahanzi ku biti byabo n'ibindi byiza tuzarushaho kugenda tubategura. Rero izo ni channel mu bari batazizi ko ba nyirazo bakomoka mu karere k'iwacu ka Bibogobogo, murusheho kuzimenya. Rero murusheho no kuzikurikirana, mugire ibihe byiza. Ciao ciao.